Juan Kapitulo 9. King pamandalan na, ikit ne ing metong atawang bulag, manibat king pangabait na. At di ngalagad na, kitang dakeya, ngara. Rabi, nino ing may kasala, ini o ding mangatwana, king pangabait ng bulag. Jesus may kibatya, agyang ini ay may kasala, niding pengari na. Dapot bang ding dapat ning Diyos, mipakilala la. Sukat talang daptan ding dapat na nitang mitubod ka na ako, hanggang aldo. Ing bengi daratang, anong kapilan, ninuman makarapat. Ngening ati ko ketiking yato, ako ing sulunan ning yato. Inyang asabi na naiti, linuraya king gabun, at gewa ng burak ing lurana. Kiskusa no ding matana king burak. At sinabi na keya, umeka, at manuwas ka king talaga ng siluwe, aying buri ng sabyan, tinubod. Miniyapin at menuwas siya, at mibalik yang manakit. Tingsiping ng bale at ding menakit na keya king minuna, at balura king magpalimos siya, sinabi ra, aliwaya ini itang luluklok at magpalimos? Ding aliwa sinabi ra, yapin. Ding aliwa sinabi ra, aliwa, nung kawangis ne. Ya sinabi na, ako pinya. Sinabi ra pin keya, makanano laping ni buklat ding kekang mata. Meki batya, itang taong milagwan Jesus, ginawa yang burak, at kiskusano ding mata ko, at sinabi na kanako, umeka king siluwe, at manuwas ka, minekupin, at menuwas ko, at tinggap ko ing panimanman ko. At ila sinabi ra keya, nuya ka rin. Ya sinabi na, eke balo. Daralande karing pariseyos ing bulag ketang minuna. Ngeni sabat kanitang aldo ay Jesus gewa na ing burak at biklat no ding kayang mata. Pasibayo pinding fariseyos man, kitnande nung makanano ng tinggap ing kayang panimanman, at ya sinabi na karela, binili na ing burak karing mata ko at menwas ko at manakit ko. Ding mapilanpin karing fariseyos, sinabi ra, ing taong iti ay ibat king Diyos, uling na pangilinan ning sabat. Dapot ding aliwa, sinabi ra, makanano nang agawa ning taong makasalanan ing antikanitang mala, at mika pamisan metong karela. Sinabi rang pepasibayo king bulag, ika, nanong sasabihan mo tungkol keya? Amiklat karing mata mo. At ya sinabi na, metong yang manula. Dingo Diyos pin elameniwala di kilkeya, king sadyayang bulag, at tinggap na ing keyang panimanman. Anggapin king inawos do ding mga tuwana, ning tinanggap king keyang panimanman. At kit nandala, ngara, yapin ini ing anak yung sasabihan yu, king mibayit siyang bulag? O bakit manakit siyang eni? Ding matwana, may kibatla, at sinabi ra, balo mi king iniyapin nga anak mi, at mi bayit siyang bulag. Dapot nung makananong ngeni, manakit siya, mi balo. O nung ninong miklat karing matana, mi balo. Kutnan ye, atin ning banwa. Ya, makapanyabiya king sarili na. Deting bagay ilang sinabi ra ding mga tuwana, uling tatakot la karing Hudyos. Uling ding Hudyos pikametong dana, nung ninuman ing patutong ya ing Kristo, mitabiya, luwal ning sinagoga. Inya sinabi ra ding mga tuwana, atin ning banwa, kutnan nye. Nung inya inawis depin kay kadwang ukdo ing taong sadyang bulag, at sinabi ra keya,
munyekang kaligayan king Diyos. Ikami balumi, king taong ini makasalanan niya. Yapin may kibat niya. Nung makasalanan niya, kubalo. Meto nga bagay ing balo ko. Yapin king ako, bulag ko. Ngeni, manakit ko. Sinabi raping pepasibayo kayo. Nanong depata na keka, makanano nung biklat ding mata mo. Peki bata na la. Sinabi ko na kay kayo, ngeni mo rin. At ayo dimdam. Bakit buriyong pakiramdaman pa si bayo? Buriyo naman wari, king maging alagad na kayo? At ila pelmurande. At sinabi ra, ikapining kayang alagad. Dapot ikami, alagad na keng Moises. Balo may kinging Diyos, peke sabyan ay Moises. Dapot tungkol king taong iti, emi balo, nung nuya may nibatan. May kibat siya ing tao at sinabi na karela. Bakit? At siyapin kaniti ing makapagmulala. Eyo balo nung nuya may nibatan. Makanyan man, biklat no ding mata ko. Balo making ing Diyos, eno pakiramdaman ding makasalanan. Dapat nung inino mang tao, metong yang talasambaking Diyos, at tarapta na ing kaburyana, iti pakiramdaman na ya. Manibat king kamumulan ning yato, pameramdam kapilan man, king ing ninuman, biklat ne mata ing metong atawang mibait bulag. Nuing taong iti, ibat king Diyos, alayang arapat na numan. Ila may kibatla at sinabi ra kaya. Ika, mibait kang lubos king kasalanan, at ikang turo kay kami? At tinabi relwal. Jesus dindam ng tinabi relwal, at inyang ikit ni. Sinabi na, maniwala ka king anak ng Diyos? May kibat ya at ngana. At nino ya, Gino, ban maniwala ko kaya? Jesus, sinabi na kaya. Ikit mo niya naman, ating makisabi kay ka, yakabot. At sinabi na, maniwala ko, Gino. At simban ne. At sinabi ng Jesus, huli na ning pamanatol, mineko king yatong iti. Bangding manakit, manakit la. At ding manakit, bano mang mabulag. Detang kampira ding Fariseyos akayabe na, dindamdo deting bagay. At sinabi ra kaya, ikami manwari, bulag kami? Sinabi ng Jesus karela, nung bulag kayo, mirinan kasalanan. Dapot ngeni sasabihan niyo, ikami akakit mi, ing kasalanan niyo, manatili.